Svi pacijenti imaju nekakvu svoju povijest kako je došlo do bezubosti, da li je to kroz nekakvu nesreću, da li je kroz bolest, da li je kroz paradontozu ili nekako. U svakom slučaju razlozi su uvijek individualni i ne postoje dva ista slučaja, to je bitno naglasiti. Ker ne obstajata dva enaka primera, tudi ne obstajata dva enaka pristopa, vedno pa obstaja rešitev. All-on-4 je, ja mislim, najveća revolucija u stomatološkoj grani medicine iz razloga jer pacijent je dobio komfor života preko noći. Do tada ste vi mogli samo sa nekakvim djelomičnim ili totalnim protezama nadoknaditi gubitak zuba. Od kad je All-on-4 ušao u stomatološku struku i znanost, mi smo tada u stanju pružiti pacijentu apsolutni komfor žvakanja, funkcije, smijanja, samopouzdanja i osmijeh naravno je onaj koji nam je fiksnog karaktera, zubi ne padaju i funkcija se vraća. Za nekatere pacijente klasični All-on-4 ni primeren, saj imajo večji primanjkljaj čeljustne kosti. Takrat uporabimo napredno metodo All-on-X. Mi se formiramo de facto u centar koji rješava bezubost sa velikim gubitkom čeljusne kosti. U ovisnosti o uznapredovalosti atrofije, to može biti i potpuno bez kosti, tada upotrebljavamo ne čeljusne implantate, nego implantate koje se sidre u ličnice, dakle zigomatične kosti ili u bazu lubanje, ili u transnazalne, u point Z, znači koji su nam bitni kao stabilizacijski i retencijski dijelovi za naše implantate kako bi naši, odnosno pacijentovi, budući zubi mogli ući odmah u funkciju taj dan po operaciji. Tudi Tatjana se je pred časom odločila za spremembo. V ortoimplantu Dental Spa so skupaj z ekipo izbrali rešitev po konceptu All-on-X. Dobila sem termin, sem prišla na pregled in v roku pol ure sva bila dogovorjena vse. Kaj bova delala, kako bova delala, kompleten program, koliko časa traja, kaj vse vsebuje to in pol ure in je bilo vse gotovo. Gospođa Tatjana došla je k nama u jednom stanju koje bi rekao potrošenog protetskog rada i isto tako potrošene te podloge, ajmo to tako reći, znači zubi nisu više bili oni koji mogu opstati iz razloga parodontoloških promjena. I mi smo to jednostavno morali ukloniti iz čeljusti kako bi ona došla u svoje puno zdravlje prije svega, a onda istovremeno smo napravili i rješenje, znači koje je omogućilo gospođi da može trajno, ugodno i s puno samopouzdanja zagrist u, recimo, novu jabuku ili u bilo što drugo što je po želji za pojest. Če bi se mogla še enkrat odločiti, sploh ne bi razmišljala za kakšno drugo kliniko kot ortoimplant. Sprejem je tako, kot da bi prišla svoji mami na obisk. Prav veselim se življenja z novimi zubmi. Bom pa mečken to ekipco pogrešala. Operativni zahvat, operativne tehnike ovog naprednog tipa danas su nam omogućili da svaku bezubost možemo sanirati u fiksnom rješenju. Znači, fiksni zubi za svakog, to je naša ideja, naša misija i vizija u klinici Ortho Implant Dental Spa.